If you feel next time. Yeah, sure. Amen. Praise the Lord. For you, you're talking to tongue. Let's wire no matter what. And one another, you feel matter what to need to have. Matter, mafuta, matter fatas. We love it. Le matter toro, matter wine, the need to have. And the tono matter what. The fair love the mirror of the year. Matter the tono, matter mafuta, fatas, mufuali. Yala ita kuima. Tala ni tayao pasoina lo leson. Ya il mato su swek. Ya fapendal maf kumailungan kuie to kuine mato. Petala maya ya la fio fa maino ni tata fatawa. Ya ta wala ni ni final pa ta tele you fa for my. Amen. Ote tanto muole. Polisi ni yo pai na ta kona talia utato tangata ekalesia that this is our new normal. Ole situation ele ko itato mai ele o loa ko le ale lata mai dato to fo ye me mo mua sa ya so e ko le ala mo pau mo le lata ya tato except in the fact that this is the new normal for us. Ya, dia apa pun tak dapat tu. Ya, di tembiani wajib tahu ayo le siapa tu ni? Oleh tahu wau tahu di sana. Ayo macam wina ya tahu di sana siapa tu baik. Tahu apa aye ile autu oisi ya onga mai di fijao. Ban fayo na tahu fasoina ia awa onga se lua lava sa faio na pau mai no tato faso ai mua o le taua o le olama tau tato wa ai fasoa i le whaongaina o le olama tau meka mtala mata profeta o le na weta a faina matua mana o mia e le superviso o le tupu le tatau. How much do we as human, as sinners, o le ale te le male na o mia o tātou o tangata masala na o mia i te tau. Ya, male mai na rona lua na tātou babai i le sona mai le whai a oma i le tāua o le ola whaamangalo. Ya, o te haere ne. Ya la tātou o sao ai au tu o le tātou le sona. Ya la tu o le sona sa patini. Tapo inga i le onga. Tapo inga i o oma. O sapati ni nilo fasoa i le taua o tapo inga, worship. Mana ia ai batu fasoa i batu o pensar na po. E te taua na tatou bata tu wina ma sila fia ni. O le mena o le tapo inga, worship. O le root there na mafua mai ai o na amata le ibu. I am a Tracy who lava in the tango in the langi, the origin of evil. E te le maua lava se isi mea, na a maka mai, i le worship. Na mafua, ina ua manaka Lucifero, e tapuai fo tangata ia te ia. E peo na tapuai o a ngelu uma i le atua, manana Lucifero. Afai o atu lea o te whaia i a inga ma tai tai pese ma whaapotopoto le le o ake. Ka hui lana. Ta wai mai a tia. So e ka tau lana na tato ma tai tuina. Lea ka whamai e kong talama i Yesu tu sio ma tai. If you are not with me, you're what? You are against me. E lea i sisi pia no le lua ma ema. It's either good or evil. A fai te le au no te riso, a fai te le tapuai a Yesu, o lona wima, o le tea. Tapuai a Satan is simple as that. E ta ua te le la, o tato matai tuina, o le ta ua o le bele o le. E tapuai o whao tūna tato le sona te au nei from Tarakalea. Worship, the gateway to communion with God. Te whai tasi me tātou leo telemo. Whai tau me tātou autu. Worship the gateway to communion with God.
o tapua inga, ole ale, fai totoa, po se ala lea, tātou te, feso o tai ai male atua. It is a gateway to communion with God. Ole tapua inga, o se mea lea tātou te whaia, ina ia feso o tai ai male atua. Ya, tolu waenga, tolu kesili e kawan tato kau feitalina. Ya, ni umane ya le foi ele sapati do mana momwa. What is worship? Ole ale me tau, ole tapo inga. Worship. Lord, how do we worship? If I pay fair no tato tapo why? Malelo tolu. Answer, why do we worship? I determine that betas. Personal worship. Lonalua. That lonalua? Corporate. Corporate what? Worship. Family worship. Yeah. Atau faya kau fa rumah ya bayangan tu dia ni ya. Tak tu fa soal siapa? Oleh ada tahu what is worship? In your own general understanding, low lang menaki. Mau lang na mona. So ay ona whamutalai nai e ukule worship. Tapo ingo. So to see the fia on worship. On worship, it's not only to God alone. Elefa peta to talanoa no meta on worship. Tasia le sa kato manatu ole tua. No. E mawhaia no tātou tara noa e worship. Ai ese alea. E me tātou te worship ai. E mawhaia no tātou tara noa e tāpo ima. Ai te tāpo ai a roe e le mea te a. E te tātou wai. I le mea te manatu iai. Mai e wham te langa. Both the primary words in Hebrew and Greek for worship in the Bible means the same thing. E ama sua e o wimore ukulele ngana e perumale ngana ele. E tutusa leo na wima, meron famutalaina, to bow down or lay one's face to the ground. O le ifoto elea, ma fasanga ufomaia. It's an acknowledgement of God's glory. O le famutalaina le tangata e le lima tangata e peru le ukule o le worship. O le mafuama le te mutawina I le tala. I to tongu o le fiampa I le tua, pati te inga, o le tala I a tawita I le o mai I le matali I le sama o e nana whako yuri pasepa. E te muta ui le tala na. Pe mai o aku o lai wha o tawita I lea. I le ele, lai face down, bow down. O lona winga, o lo tau mai I. O le context tu o le tau whai whamutala mai le pau. O le tangata le te worship I. E sili atu nei loa. Sili atu nei loa e sili atu nei loa. I le context tu o le na o le wet, a toma I le pau. Le whaalinga e whaarun whai pe skulu ma sumatasa. Mai to inga e lua skulu ma whaalaya. La I koto ele. Fall down and worship the one sitting on the throne. O la I koto ele. Matapua I lea. O lo nofo ile nofo ali. And they lay their crowns. Walako la to balema. O la to alalama you are working. So e whaila o nā mai se whamatalanga po se tau wha inga e whamatala le upule o le worship. That you are submitting that the person you are worshiping is what? Worthy to be worshipped. Yes. E siliatu lo na taua. So whatever you are worshiping, whether God or something else, you are worshiping that thing saying that He is what? He's worthy. If you are worshiping your husband, you are saying your husband is what? He's worthy to be praised. Come on, man. So it's not only stick to the tapoinga or worship iletua. Whatever you put as your priority, that's your God. Amen. Olea langala ne huo mai ate oi. Olowa. Olowa tuone na. Kamtalanga ile na wita. Wita wita tole, kamtalanga mo bol. Peta. True worship consists in working together with Christ
prayer, exhortation, thought are chief fruits, which are frequently tied on, the fruits that are manifested in good works, in caring for the needy, the fatherless, and the widows, are genuine fruits and grow naturally upon a good tree. The Bible tells us true worship only inga moni lava consists in working together with Jesus. Jesus. Amen. Only inga moni lava e alfia nunga lue fa atasima Jesus. Yesu. Not only Jesus, prayer exhortation. I find like the sound to pick up what he poured out the poing and find final for fair. Ele alliance for atasima Yesu. That is not worship. Amen. You can worship anything else. It's not only God that you worship. For my only and talk are cheap one. Fruits. That we go to Talaka. Una pua maya una ruena. Come on. Why before? Awal kau marfa makala mo yung kineo ro kumaka. Kau ba ay before it? Ama. Kung kung ba ay ka? Eli. Kung wala mo talaga lang ng ka. But fruits that are manifested in good works. O ngaluwe ngalelay. O ni fuwa ay atangnia mayay. Yang ngaluwe ngalelay o lo tatua. Wala ka to fire. Abelay na luwe mo may. Wala. O le lo fat o lo yaya. Naoma ni the fatherless o ya to o matot o ya to wa to ual mapanga marato wo manato paanga ni late ita tawo na maya ile na wita o fuwa ya ita tawo na fuwa maya ile le la and that is true worship. Amen. Tala kata leo ose pabaya to worship is to what act as an inferior before anyone. Superior. Olong tapuai, olong worship, olong tapuai ma. Ole etatango na fear to come to area. Olong act as an inferior before a superior. Ia mafaya na admitting ha. So there's kama ilea o tilea o ilea. Amen. When I worship God, I am saying by my actions, my doubt. When I worship God, I am saying by my actions, God, you are better than I am. You are bigger than I am. You are more than I am. So, admit that we are nothing. Amen. I don't see that here. Ele na tata was fit to hotel, no tapo ina. Yes. Ele me faz no bambo de meia. Yes. Fai na ta you don't admit that you are greater than I am. I don't see that here. It can admit the shows that I am greater than you. Amen. It's who we are, right? Instead of focusing on God, what do I do? You have to have the ya, kami mtala rocket. But true worship can only take place where? God sitting only on his throne, in the center of the universe, around the throne that stands in the center of our hearts. Praise the Lord. Ole tapo ima, elena ole mbalie ato to e ture to e lo mato tonu ole la langi. Aitea. Ete malie kai agree. Ete malie ile ya pa anopo le tua ile o mato tonu ngale mu orowa. Oloroto. Don't see that here? Otani umma te umma ile malbabo le tua. Male tua ina idea there. When we agree to put God in the center of the universe and the center of our life, we agree to put God in the center of the universe and put your enemy in the center of your heart.
E kule ya kongo le raki. Ai ku akare ki kai pia. Ilo roto. O me au mana ke na ko fa we. Ina le ka na. Ah. Ka mo sui. Amen. Maila pun talak al tusi lea. The purpose-driven life. Itu lalu sedang. The most common mistake Christian make in worship today, Seeking an experience is seeking an experience rather rather than what? seeking God. Seeking God. We all know what worship is. But when we go into details, Amen. we are seeking experience rather than God. That experience, it's a normal routine. It's a normal routine. That's an experience. Rather than what? Seeking God. Instead, sa tawag na look forward to there. Te feel like ile tua. Te feel like ile tua. Ya, ke lona wa mata na fa batawa ile wi mo lukula. Ole worship. Mai pun talanga. Worship is an active response to what? To God, whereby we declare His word. Otemi umma te tapwa ya ile tua. Where? We declare His word. Worship is not passive, but what? Participating. That will be enough of that. Oleh tapo ima, ekele sawo pungal ba ala ko fayi iskara kaya ekefwai. No. Oleh tapo ima, participate. Ete sampo la tona, tu fa kasi ma tona e iskara ben mala ko ada. Watu wanalala pia roda. Worship is when you take part in the church. Ete sawo ko mumba fa lo ko la yana ko yele. Tahu na por eso para no voy a contar que calesia. Este sue ahí de payaso. O esa una. Participate. Es que esa una, le pasa por el levo que a lo una para fallo lista. La casa buena es capaz para lo que ya no se sube a la. Como se lo por por eso. Worship is not passive, but participating. Worship is not simply a mood. It is a response. Oleh tapo inna ile tua, ele o sea. Makanya dia mongi ele oleh tapo inna ele o sea mongi ele ke yao solohan. Olo tambi ya tu le ile. Ile lopa oleh tua ya o ile ba ya so ato. Ele fala ngoa iyo ngona. E fala ngolango ilo tani yatu ile lopo le tua yatoe. Worship is not just feelings. It is a declaration. Ole tapo inga ile tua. Ele fala kanise kama ngoma se neva. Kama ngabiese so angi ile tua asa ole lopa. Ai ole fa ai no atu le. Worship is our everyday act. Oleh tapo ima. Oleh wima. Oleh tapo ima. Jadi kau fatani seyo siapa tu nak sambil lu. Worship everyday. Olah wabio, olah mangala. Olang sabali, olang tu, olang totala, everything is worship. Omea ete faya. Ete faya ngaluema, ete faya ya metonga ngaluema, you are worshiping God. Omea pa ya yo limba ete famaoni, ole worship. Mafuana na no masani tu se momoto ni te skulu to su matasi.
Ole nei pe tau te ai pe tau te inu po se tasi mea tau te whaia. Vai me uma vi ai le li. A e noe ni I ai le li. Whai. En So what is worship? Worship is our everyday act. So whether you eat or drink or whatever you do. en A whai ke loe ni ia le tua i le makamako TV sa paki. Pai Yahweh. That's worship. That loe ni ia le tua. Don't you feel? On meta tu mai le tua le mele o le power of freedom of choice. Great. It can be defeated. But let's not forget that God did not only give us the freedom of choice, He also gave us self-control. Mama takasi ele tu dia na ro. Ada tu wina ni tala ya atamu ever fatwa. Mama fuwa sala ya akamu ever le ayo na fa sa le tu. Pale como self-control. The decision was never incorporated with the video law. I malaba. I want to do I gonna have feeling us a So the self-control and the fire by my and Mangapo ever. Or la the don't fire, the don't I. Mandala Olea Talabale Kasi a Palai to whatever you do, find the So, afai ke loa ola manuela la fai ola ke fai pa mao e ke loa yo ngona e di ia le tua. Praise the Lord, you are worshiping God. Praise the Lord. O me a umba te fai ke loa mau e di ngona tua. You are worshiping God. Amen. Ya. Jangan leo Martin Luther. Mai ia lan famtala. The gift of language combined with the gift of what? Of song was given to man to proclaim the word of God through what? Music. Amen. Ole mea lofa leo le nganga, tu fatasi mo mea lofa leo le pese, na au mai ile tua ea, proclaim. E tau waia, le lofa le tua, ea le musika. Amen. I find it that of this. So they feel with us on the PC, I can say it in the basic time. And I look back the time. Well, I don't think I worship there. They worship by Tato for your laptop. I ain't so long on the fast walk. Tato fast walk. Any. And a woman that will buy in the facility. What is worship? My year by like one. Personal worship. O le mea le tako iwa. E le te le tau whaatani se no ma jamu le loto. E le tau whaatani se no mai pau popo ia tau ai le leakta. No. To te sila fia. E makua pao fulani mene o le personal worship. Amen. Sili aro ma tau tia. E le tana leo lo mo tuso i sai aro ma tau koeolo. Apa e so te mine arwe whaitau. A whamai no talanga i la tau sura tuspa ia. O iyo o tātia i te turning point a toa la mo tamata leo I saia. No te sila pia le mena tupu. Ina ua oti le tupu o usia. Na tangi I saia. Whanonoa na loto. Atu wakumale na wapofara. Ai o le teimine na pito sili o na lata mai ai le atua ia I saia. Tena toi ai so teimi I saia no mta o koeono. Tau ka po se yo va mene ko mo o le tau sanga lo te le tu po sia na no ai le ri o fio I no kwani I sili male mo luma o na pito o foi na to mai le mama sa tu se va pia la tala sa to pu la to ma pa o no o pa o rua mo yo tia I no mata o le rua na yo tia I no vai o le rua foi na le ai le peto sa para voi le tasi I le tasi wa papeane e pa ia I o toa wa tumu le la rangi uma I no mal pa sa lu wina foia pa vai o toa I le leo o le na mala sa tumu e foia le fale yasu
lima ona o papea toile a wea nei awa ai a falo awa o le tangata la mutuleanga o foi ma te mau patasi mole nu la mutuleanga awa lava o iloa yo mata le tupu o yo pa pasolo ale le ko te nga to o mai le ta ina o mau ai se le pantala o ki tupu ona anu lona le mamma Wana ngona le whanonoa, wana ngona le popole, wana ngona le atu watu bale. When Isaiah went to the temple, he learned that those earthly king was dead. The heavenly king is still alive. Ina waanu le tamatari le manumalu. Ngaka kwa ngoko i whaina mga kofala. So leo le kuku le woki o kuku whana langi nge. Ao le so i pua lapa lea. Le tupu o tupu. Panatua. Personal worship. O ile kata amatayo na maua le ko noa. Now Isaiah hama maletua. His throne. Isaiah had lost a king whom he had loved, but he had a life-changing experience with the King of Kings. Amen. O ile matua mawale encounter katale Isaiah maletua. Ina walu Isaiah manba na ye doa i fali. Ba ye na tupu na mawale se forma katale Isaiah. Yala kato ba ye personal worship mamwa. He received an outward vision. Nailoa Isaiah le fali no meluma. Isaiah saw the Lord. Ita mo ina to mamua sa yoya. Ile fa yu fa. Na ye loa ida. Na ye loa ida to. Amen. Amalela mona le pepe pa le popole o tangata le Isaiah. Ele ba aitino aya. Ele ba aitino aya to. A provision. Oina na ye loa ida. Le power le to. God's power. Isaiah saw the train of God's robe, and it was filled the temple. You can see the field of the temple. Amen. Remember what Isaiah, I know I there. Pito off. I pito off. Number two, I muli aya. Le mamalu wako. Ile mamalu wale mtatia ole tua. Personal worship. Skaba imea le mai lo ko Isaiah. Apa mela ngala ngamakuai kumwai. Amakuai kumwai le malu atoa o ilo lo fai lo mai. Le malu si excellent. But to see that there are times in our lives that you cannot see the glory of God in the church. Iyeke le vai. Iyeke ke fiu ko vai. Iko komo le malu ko fe le ke lo to ile malu le. But when you have a personal encounter with God, that is where you see. Amen. O ingata pa mafaina o na matala mayai. But the way that I'm telling you, Isaiah's entire encounter took place in front of God's throne. O le mele na ku felo ai ia Isaiah baletu. E felo ai como se falsa. In front of God's throne. So to see the fear. Oh, in I am very oriented. The place of power. But this honor is not just reserved for prophets. But this honor is not just reserved for prophets. We are all welcome to approach the throne of God in worship. Amen. No. We are all welcome to approach the throne of God in worship. Praise the Lord. And we will meet God in His presence. Amen. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help
in time of need. Ole mele, e te tau na matua mata alia. Mata ala i ngata po inga personal worship. Langa leisi skai me tiko sibio na. Tatala i ele tuana o sina para o fafo. Na i molo kemile o personal worship. Ma no tala na tuso e pe mi falo sumo le ono. Ole mele ia tātou whaalata tuai ma le wha marosi i le lopa ni o le lopa tuloa. Ina ia lopa ina i tātou ia maua i fo i le lopa tuloa e pisoa soani mai i asoea e te tawai. Leila tua. Amen. Praise the Lord. Ia le tua. Lona loa, upward vision. God's holiness. Ele ngaka mai loa I saia le power le tua. E ngai e loa koe lea. Holiness. Le mamalu le tua. I got to see a few mai loa I saia mamalu le tua. He's seen it through worship. Pa mai ka talana tuso I saia. Le ka ku fito wima. E kilo aku I saia. O ke rupi la ya. That's really important. They worship God. And Isaiah was able to see the holiness of God through worship. Why no apa Isaiah mamalu le tua. Ika po inga ke rupi la fai. E sili e mamalu e po ia lama o le tua. Malila to ta po inga le fai. Holy, holy, holy is the Lord of hosts. Amen. The whole earth is full of His glory. Olo ko tumpu wai le la langi a toa ilona. Ilona ma. Atato to e foi na kusini na tato sini what is worship? Worship is when we declare His worth. Apa yo tumpu le la langi le mamalu le tua. I shall not make it a boy in a tour, but claim the work of the Therefore, the heart of worship is being available to God on a daily basis. Ole factura le vere o le tapuima is make yourself available to God. Ole fata mainga leo so taimi fa panoa mo le tua. Not only on Sabbath, but a daily basis. O aso foi so. Lea mo toi mo mai fo ile skam talanga ma le siwinga o le fasili what is worship. It is our everyday act. Worship is a lifestyle. Worship is a lifestyle. Maria from talanga lea. Afai ka e sau lotu. If you and I lead the church the same way, then we do not worship God. You did not come here to worship God. I bear the top poinga. There go in the throne of grace. Personal worship. Whatever you are facing, keep it to the Lord. I the more to a one-on-one. Oh, yeah. I always do it for you, boy. The outward vision. Isaiah saw the Lord. Lord, the inward vision. Not only he sees the power and the holiness of God, but he sees something in himself. The inward vision. Isaiah felt his sinfulness. Amen.
So mai wala kala o ya we awe afamo sia. O awe kamaka lamu kuleapa. You see what happens when you make God alone? Amen. Then sometimes on your personal time, if you find a moment to also take your bed to and my part of your room, but you have any kind of thing. In our Moa in Shaya, the Falinga, not only so the holiness of God, but he sees sinfulness in him. To make a McQuay lawyers go in the Kindle when Isaiah saw the Lord and the worship taking place in the throne room, he was overwhelmed with a sin of his own sinfulness. My Lord, Isaiah, my man, Kilo, he is not worthy to be in the mercy of the Lord. Aqui papai quer que se lafia a pole aqui. Le como para que ele não vá sala Isaia. Lewa admita Isaia. But God took him before the throne of grace. Olema ame tua Isaia. Ame ele me fa ba ngo ile sala. Ele ya boye como pasar de que kilo mo ye ka wa ame no mo le throne of grace. Esse ele deu le tua. Overwhelmed by holiness. That's why some moment of fear and overwhelmed. Isaiah saw himself as he had never seen him before. In relation to the holiness of God. Now because he is in the presence of God, what will fear reveal that. What will fear identify Isaiah Lamasal. In our mind, the people see the Papala. Iko como o paia o lepo é mo qua. Mama. Wa esse ha bia kai. Ene. Peia o lepo pai foi dele que tava puxia esse tá uliu. O fer no mau que e que no vai lá. Isaiah never seen himself like this before. Isaiah. Yang ai mau as filho ino male tua one on one. Mo. Ai que beto mai tá matando ele. Perfectamente. Ahora estamos ahora yo voy a fazer na Isaia. O lema foi na lugar. A Isaia no valor, a popó no. Aí foi algo no tal coelho. Foi com a ai Isaia e vai ó. The closer we get to God, the more clearly we see our sin. Yes. God is good. All the time. Ole lata te ngai le tua. Ole makwa mangingo ole makwa. Una vai na waksa. Amen. The closer we get to God. Mana boy ta ole. Ina ya si men fa yo ma. Fa yo ma ya ka ko waksa. Amen. Get close to God. Amen. Olo lata le tua. E ke loa ya lau la pa masala. No. The contrast between his holiness and our righteousness give us a vivid awareness of how we continually fall short of God's glory. Never no false hope enough. We should get the shirt we got out. Kako kay no ay o kay biyo malawa. O sa forma le kako kay ya. Kako ki pa uwa. Kako ki ang sala.
Pai mo fia ia ka ko. Ya ka ko laka ile tu. Overwhelmed by the holiness of God. Lona luo. Overwhelmed by sinful. Ile nga ka ngai loa i sa ia pari. Wa mo kwa overwhelmed by it. Ile mamano le tua, and at the same time, wa overwhelmed by it. Ile kele wa masa. Once we've seen the King, we confess our sins. Woe is me, for I am undone. Por kalon wa isai. Oi ka lo ko ya pia. Ole kai ni nga ba ya isai ya ile tua, ile mamano le tua. Pamano la kala. Ka lo ko ya pia ai ge la wo. Ai ge la pe o ki uma le mu uma ai sia. O tangata lau buku le ya uma la. Ka pia yo le. As we truly see God, we must humble ourselves before Him. Okay, ni upala baka kutika ya le manetua. Pa walalo ka kuno. Pa walalo ka kuno. The closer we walk with God, the faster we recognize our sins and realize how much we need Him. Amen. Olo nakalakay ng fabalika manetua. Oleh kene pape fulkana e no lang lapa aksal. Ele ole aksala ale istakata. No nalua. Medicine. So how do we worship? Pa felang ka ko kapwa. Let's go from ngalo. How do we worship? Salamu ron ta pusela. Ba nai dia yo kam talaka. Ta vita na kusime ya ka kwa ko la ka. Ya. Kita ka kasila ta ko ko mo peta. Ya halalan ngaya yo walala numa. Yo to o na tu ya yo ba matia. O mayo to yo na numa malalan matia. Yo to lo yo ba ia la ba le tu. Ia na foi en tato. Vai tato mo. O na nu tato. Yo la ma moe o ia fa mai. Yo to wat yo na ba to amani. O na la to ama pesi. Yo to viatu ya kulia. Yo to fa ma wat yo na fa. Vai ve yo fa va la va na rofa. Yo la va na fa ma on ni bet. Amen. Aftaita. Mele si fa pe fela no tato ta kwa iletu. Awa ese ang ka ko katum. Ese tal to rumo usta ka te dia wala tia. Ta kwa ya iletu. Mga ko magibo pa nga mga ko. Ta ni sa ka tu. Ka ko ba ila sa pe ta ni fe ko fi ya pa. Pam kalam. Shout forward. For joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with what? Gladness. Come before Him with joyful song. Enter His gates with what? Thanksgiving. His courts with what? Praise. Praise His what? His name. Tato mai dia ma le roto ala lana ma ona ya si ya tu Orang berbeda. Soalnya esau de lo. Sau fia. persi tu ma le tua Sau fia. Ia no para ya wo lo fia yo podi ka pa di mai. ele Awal sa fa u de lo. Apa tu winga le pun jalan kata di tu mai. Shout forward. to Joy. Kalau winga ai la wo wal kusunga le tu ya kweke alaka ba ya. Praise the Lord. Then you say of your Asia. My God, that is how we worship God. You shout for joy. Worship the Lord with what? Gladness. Come before Him with joyful song. And oh my God. If I want to say that, you got to find your follow so light them. Yeah.
Quando ele é, falei por tua. Ene. Pemegang ia amalama. E also kwa ile miaka kwa hiyo lisa. So le baya kwa hai. E kwa esel kwa ina kapo ina leja. Le ke shaudo e. Akaruka ngofi ka fire kwa salamu le sila. Ifanye bye na kwa bombo. We worship the Lord with enthusiasm. Eke ba ya kuwa kwa bakautia e vibrant le kuma ba ya. Ola ka kwa ina vibrant kwa le line. Erola. Eka kawa e ka kwa ile kuwa male. Ye yese mara sanga. Yese power ku le ya. Lomanwa, we worship the Lord with joy. Oxila fia uku e Lord, joy my happiness. Eku pusa. Ese we go uku e Lord. Nga ngare kusia ka victory happiness eku ye le joy. Everlasting. Ole me sangu no como loko. Happiness. Ole me fa ku pules ka maka mai la me enjoy yema. Ese fia. Ole joy e kopu mano loko. Ia e saua ki ka pua i le pua, e ke saua le joyful, le ke kongolo loko, la ke nupoue, e ke rua kuloai, ma le atua. Amen. We worship the Lord with what? Thanksgiving. Ka ko ke ka pua i le tua ma le nganga lea, o le whaftai. Se pena lua misa mo lo polua ka poe ke saua nge ka ao pou me umea. Sai whafkai le tua. Whafkai le tua ama le iko misa ana mo lo polua ke le dora me senga whai. You see that? E ki sau po le ale, le whale ko mumo le whiwanga le akaku kei ai. Kako ki whafkai le tua. Ese ale le leo le tua. E iai ia, isi kuai ngā karakomu, whai mai. So le, a e apu whampalo le tua e, whai mai ia kuspa ia e whaanuango, ke songa ngau nda, a mwe ke pisa, au wofo hapa e whaanuango, le aari mena whai mai e au tau au safa. E le bauda, yo suoro mga koe, o mga kuspa ia le whaamai, isi whai dara. Mwen nong talawa. O whai atu fo yo sua i le, whate atu. Au ane i o tau alala, au fo i ni la mona o tau lero, au fo i ni tau tala lawa, se i ho le aso te whai atu o ia o tau. Ia alala, o na o tua, o na tau alala lea. Le isi mau leka me tangata e tusu sapuka e luono tau ke a o ye oma, ua i lona maru pa ia, o ia, ia, ia whaalolomo ia ia, nalo langi uma i lona luma, o kisina fia. O Maui, he has nothing to do with worship. Right. Nothing. That's right. O lea kana moe maulea, i le whaamasingonga lea kumea, ko lea o kukwe pisa e whaaloloma, lea wala mwen wha imu whaamasingonga. It has nothing to do with worship. O lona mima, o lea nganga lea kau kako kapua ye, ia maua le la kuhona le pia pia. A e pia pia i le tua, o foi que fia so se sia. Mas não tá lá na sala, mas nós subimos o pinto mas o mercado. Ele e atu e a Iopa é boa. É ótimo. It is not a day good who worship God. Ele vai ganhar vai ser o louco vai ganhar o louco. Olha lá boa lo é o louco puri. Mas na tua bomba o é o vivo e ele meta limão. Au tatu me, tatu te whama nu watu i a Iowa, e a kua mai lama, a eoia, whawau, i a oto vivi i atu i a Iowa. Worship God while you still can. I a vivi i le tua, te manuo o te ni esia, e a ka te metum kana matata, ngaka oki i a ele koe, ele koe i te tu. Amen.
Yesu.